Banje kwa ikaze inshuti bakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Ese mwari muzi ko mu karere kacu hari gucurwa umugambi uhambaye w'intambara isatira imipaka y'u Rwanda. Muri aka kanya turimo tuvugana, amaso y'inzego z'umutekano yose ahanzwe mu mujyi wa Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Aho ngaho hari kubera inama zikomeye zibanga zidakwiye gufatwa gusa nk'ibihuha. Uyu si umugambi usanzwe urimo amazina akomeye cyane mu mateka nka Jarike Habyarimana ndetse n'umwe mu bayobozi bakuru b'ubutasi mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umugambi uhuza imbaraga z'ibihugu bibiri, uhuza Burundi na Kongo Kinshasa, bigamije gufasha imitwe yitwaje intwaro kugira ngo itere u Rwanda. Gumana nanjye rero kuko tugiye kwinjira muri iyi nkuru yose uko yakabaye, tujye mu mizi n'amashami by'iyi nkuru ku buryo burambuye cyane kugeza ku musozo. Reka duhere ku makuru yibanze kandi yizewe yatugezeho akomeje gutigisa akarere. Kuva ku munsi wo kuwa kane w'icyumweru turimo mu mujyi wa Bujumbura hari abashyitsi badasanzwe. Ntabwo ari abakerarugendo ahubwo ni itsinda cyangwa delegation y'abantu bakomeye cyane, itsinda riyobowe n'umugabo witwa Jarike Habyarimana. Kugira ngo twumve neza uyu muntu wari we, Jarike Habyarimana n'umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ayobora u Rwanda mu gihe kirekire mbere y'uko jenoside yakorewe abatutsi iba mu mwaka w'1994. Uyu mugabo rero ntiyagiye Bujumbura wenyine nk'umuntu usanzwe, ari kumwe n'undi muyobozi w'ijambo rikomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo murabizi ko cyitwa FARDC. Uwo muyobozi ni Lieutenant General Jacques Charigonza Ndulu. Kugira ngo wumve neza uburemere bw'uyu mugabo, Lieutenant General Charigonza akora nk'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo. Akaba umuntu wa mbere ushinzwe ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubutasi. Amakuru yizewe yatangajwe n'igitangazamakuru Bwiza yemeza adashidikanya ko aba bombi bari Bujumbura. Ntabwo bari mu biruhuko, ahubwo bitabiriye inama y'ibanga igamije gucura umugambi udasanzwe wo gushoza intambara yeruye ku Rwanda. Abagabo bombi bacumbitse muri hoteli y'inyenyeri enye yitwa City Hills Hotel. Ni hoteli nziza cyane, turimo kubereka amafoto yayo, ikaba iherereye neza hagati y'umuhanda witiriwe ya 28 Ugushyingo ndetse n'uwitiriwe Mwezi Gisabo. Ukaba ari umuhanda uzwi cyane mu mutima wa Bujumbura. Kuba inzego z'ubutasi zarabashije kumenya na hoteli aba bagabo bacumbitsemo ndetse n'imihanda iherereyemo, byerekana ko nta banga rikirimo kandi ko ibikorwa byabo biri gukurikiranwa umunota ku wundi. Hano rero umuntu ufite ubwenge yahitamo kwibaza ikibazo cy'ingenzi ati: kuki inama yiga ku Rwanda ibera mu Burundi igahuza umunyarwanda w'impunzi n'umusirikare mukuru wa Kongo? Igisubizo giteye ubwoba. Amakuru yizewe twabashije gutohoza yemeza ko leta y'u Burundi yamaze kwemera no gushyira umukono ku masezerano y'ibanga yo gukoreshwa nk'ibirindiro bikuru. Leta y'u Burundi yiyemeje gufungura imipaka yayo ndetse no gutanga ubutaka bwayo ngo bukoreshwe n'imitwe yitwaje intwaro iri mu mutwe wa FDLR ndetse n'umutwe wa P5. Murabizi twese ko FDLR ari umutwe ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakaba bamaze imyaka isaga 30 mu mashyamba ya Kongo, bavuga ko bashaka gufata ubutegetsi ku ngufu. P5 nayo ni mitwe yirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu mugambi rero uteganya ko Burundi buzaba isibaniro ry'ibi bikorwa bishyigikiwe mu buryo bw'amafaranga ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uku ni uguhuza imbaraga inshuro 3 imitwe y'inyeshyamba FDLR na P5. Ubutegetsi bwa Kongo butanga intwaro n'ubutasi bwemezwa cyangwa byemezwa na General Charigonza ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi butanga ubutaka bwo gutereraho. Niba mutekereza ko uyu mugambi wadutse mu ijoro rimwe, nimureke tubasubize mu mateka gato, kuko ibi bintu bifite inkomoko ihamye mu mezi ashize. Reka dusubire inyuma mu ntangiriro z'uyu mwaka turimo muri Mutarama. Mu mwaka 2024
perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uruzinduko rukomeye rw'akazi mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe ndetse n'amajwi turacyayafite ubwo perezida Ndayishimiye yari Kinshasa yashimangiye mu buryo bweruye ndetse n'imbere y'itangazamakuru ko ashyigikiye byimazeyo umugambi wa leta ya Kongo Kinshasa wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda bwemewe n'amategeko. Ibi bivuze iki muri rwa gisirikare no mu butasi? Bivuze ko uriya mugambi Ndayishimiye yatangarije Kinshasa ubu uri gushyirwa mu bikorwa i Bujumbura. Niyo mpamvu uyu munsi tubona abantu nka General Jacques Charigonza Ndulu bazenguruka mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyemeranyijwe n'abakuru b'ibihugu byombi. Reka noneho tuve i Bujumbura no muri Kongo twerekeze ku mugabane w'Uburayi kuko uyu mugambi wasakaye hose. Abayobozi b'u Burundi bageze naho batagihisha amarangamutima yabo n'imigambi yabo ku ruhando mpuzamahanga. Urugero rwa hafi kandi ruteye inkeke n'urwa ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'Ububiligi Bwana Terence Nahiraja. Mu minsi ishize uyu mudiplomate uhagarariye inyungu z'igihugu cye yafashe ijambo ashimangira uyu mugambi w'intambara mu buryo bwatunguye amahanga yose. Mu magambo ye yavuze ko interahamwe zahunze u Rwanda ubwo zatsindwaga urugamba mu kubohora u Rwanda mu 1994 ko zitagomba gutegereza mu buhungiro ubuziraherezo. Ambasaderi Nahiraja ntiyagarukiye aho ahubwo yongeyeho irindi jambo rikomeye ati izi nterahamwe zigomba gufashwa kugaruka mu gihugu cyazo. Ibaze nawe umudiplomate wemewe asaba ko abasize bakoze jenoside bafashwa binyuze mu ntambara za gisirikare kugaruka mu Rwanda. Ibi byerekana neza ko leta y'u Burundi ifite umurongo wa politike wemewe wo gushyigikira imitwe y'iterabwoba kugira ngo izahungabanye umutekano w'u Rwanda. Ibi bihura neza n'inama turimo kubona iri kubera muri City Hills Hotel i Bujumbura uyu munsi. Kubera aya magambo ndetse n'izi ngendo hatangiye gukwirakwira amakuru akomeye cyane avuga ko ibihugu byo mu Burayi byaba byishe inyuma y'uyu mugambi. By'umwihariko havuzwe ko igihugu cy'Ububiligi kiri guha intwaro leta y'u Burundi kugira ngo izo ntwaro zizakoreshwe mu bikorwa bya gisirikare byakwibasiye u Rwanda ndetse no gufasha ya mitwe twavuze haruguru. Icyakora leta y'Ububiligi yihutiye kwamagana aya makuru ibinyujije kuri minisitiri wabo w'ububanyi n'amahanga Bwana Maxime Prévost. Uyu muyobozi yahakanye yivuye inyuma ibirego ndetse akoresha amagambo akomeye avuga ati ibirego ni ibinyoma bidafite ishingiro. Maxime Prévost yongeyeho ko gukwirakwiza ibihuha nk'ibyo bigamije gukomeza kuzamura umwuka mubi hagati y'ibihugu byo mu karere. Biragaragara ko Ububiligi bushaka gukuramo akabo karenge bukitandukanya n'ibi bikorwa bya gisirikare by'ibanga bikomeje gutegurirwa i Bujumbura. Bugasaba ko umutekano w'akarere wubahirizwa kuko ibyo gushyigikira imitwe nk'iyo byaba ari ugukoza agati mu ntozi mu mategeko mpuzamahanga. Mbere yuko dusoza reka dusesengure gato kuri uyu Jean-Luc Habyarimana. Ntimugire ngo ukugera i Bujumbura kwe byabaye ikintu gitunguranye mu ijoro rimwe. Oya rwose, kugira ngo musobanukirwe neza uru ruhererekane rw'ibi bikorwa by'ubutasi mugomba kumenya ko uyu mugabo yari asanzwe azenguruka muri aka karere mu ibanga rikomeye. Urugero, amakuru twaboneye gihamya yerekana ko no mu ntangiriro z'ukwezi turimo kwa gatanu, Jean-Luc Habyarimana nabwo yari mu gihugu cy'u Burundi aho yari yabanje gutegura izi nama zo ku rwego rwo hejuru. Ariko ikirushijeho gukomera cyane no gutera ubwoba ni ibyabaye imbere yaho. Mbere yo kuza i Bujumbura, Jean-Luc Habyarimana yari yabanje gukorera uruzinduko rw'ibanga mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu gace kitwa Pinga. Pinga ni agace kazwiho kuba indiri ihuza ibikorwa byinshi by'inyeshyamba zirwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ako gace ka Pinga niho Jean-Luc Habyarimana yabanje guhurira n'abayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR ndetse n'uriya mugabo turi kuvugaho General Charigonza Ndulu, mu rwego rwo kurebera hamwe uko inyeshyamba zihagaze, uburyo zimeze ndetse n'ibikoresho zizakenera kugira ngo zibashe kwinjira mu Burundi mbere yo gutera u Rwanda.
bivuze ko Habyarimana yabanje gukusanya amakuru n'ibyifuzo by'inyeshyamba kugira ngo abishyikirize ubutegetsi bwa Kongo mbere yo kuza gushyira umukono wa nyuma w'ikorwa ry'uyu mugambi ku butaka bw'u Burundi. Buri wese rero ureba ibi bintu aribaza ati ese aha birerekeza he guhuza imbaraga hagati y'abasirikare bakuru ba Kongo bashinzwe ibikorwa by'ubutasi, abantu bo mu muryango wa Habyarimana barimo guhuza imitwe irimo FDLR na P5 ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye Evariste bwiteguye kubaha inzira. Byerekana rwose ko akarere kacu kari kwinjira mu bihe bikomeye cyane by'amakimbirane yateguwe igihe kirekire. Ese inzego z'umutekano z'u Rwanda zirabivuga iki? Ese uyu mugambi urimo uracurirwa muri City Hills Hotel Bujumbura uzagera ku ntego yawo cyangwa uzapfa nk'iyindi yose yabanje gucurwa muri ubu buryo? Ibi byose ni ibibazo tugomba kuzabashakira ibisubizo mu minsi iri imbere uko amakuru agenda ajya ahagaragara vuba cyane. Inshuti bakunzi bacu, turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iyi nkuru irambuye twabateguriye kugira ngo musobanukirwe byimbitse ibiri kubera mu rwihisho hafi y'imipaka yacu. Niba mwakunze uburyo twabagirijeho aya makuru acukumbuye kandi adaciye ku ruhande, ntimwibagire gukanda kuri subscribe niba utarayikora, ariko ugakanda na like kugira ngo YouTube ibashe kugeza aya makuru no ku bandi bantu benshi. Ariko niba nanone utakunze aya makuru biremewe gukanda dislike, ukibuka kwikanda kabiri kugira ngo umenye neza ko wayikanze neza. Kandi kingize cyane dusigira igitekerezo cyawe hasi aho wibaza kuri iyi nama y'Ubujumbura ndetse n'ingaruka ubona ishobora kugira mu karere kacu. Murakoze cyane kubana natwe, ndabakunda, turasubira mu yindi nkuru yacu itaha.